Hunermenda Slimani li bajarê Amedê pêşengek vedike xebata ku li Slêmaniyê dest pê kiriye li Amedê bi performanseke berdewam dike. Beriya pêşengeha binavê bîra rûk û dêr di 23 Gulanê de li navçeya Sura Amedê di hola Kultur Avestayê de vebe hunermenda Slêman potreyên xwe li Amedê temam dike. Armanca xwe jî wisa tîne ziman ku huner ji wê re nefese. Dixwaze her hunermendên Amedê bila rûyê dapîr û bapîrên xwe ên di xeyalên wan de cîbî cîbûye li ser tabloyan xêz bikin. Huner بۆ من نەفەسە هوەر بۆ من هەناسەکێشانە چونکە لە هەموو پرسیارێکی فکری لە هەموو هەستێکی خۆمە بەردەوام لە ژیانێکی ڕۆژانەی ئاساییە ژیاوم لەگەڵ هوەرە ژیاوم سەرەتا کابیرمان کردەوە چۆن ئەم پرۆژەیە دەست پێکن هۆکارێکمان هەبوو بۆچی لە دیاربەکر شاری دیاربەکر دێرینترین شاری کوردستانە سەرەتای بیرۆکەکەش لەلایەن منەوە دروست بوو ئەویش وتم پرسیارێکم هەبوو وتم ئاخۆ دایک و باوکی ئێمەیان باو باپیرانی دایک و باوکی زۆر کۆنەکانی ئێمە وەکو کورد دەمچاوی کورد وەکو زۆر ئینسانێکی کورد چۆنی بووە من بۆ پیاکردنی وەڵامی ئەم پرسیارە گەڕام بە دوای وێنەی کۆنی دەمچاوی مرۆڤی کوردە دواتر پێم باش بوو کە بهێنم وەکو وێنە کێشان بزانم چی لە نەئاگایی من دەرەچێت ئەوە ئەبێتە بەشێک لە کارەکە ئەوە جۆرێکە لە وەڵام من وەکو کورد کە وێنەیەکی دەمچاو بکەم چۆن بتوانێ لە نەئاگایی من وێنە دروستکە دواتر پێم باش بوو کە هەمان ئیش لەگەڵ خەڵکی دیاربەکر و هونەرمەندان بۆ ئەوەی ئەنجامێکم باتێ وەڵامی پرسیارەکە بزانین چی لەلایەن ئێمەوە هەیە و هەتا بتوانین بخەینە ڕوو Berpirsa Weşanxaneya Avestayê jî didizane ku navenda Avestayê ji bo hemî hunera Kurdî vekiriye. Ev huner jî keça Kurd bikartîne. Wan jî xwestiye vê yekê li Amedê jî pêk bînin. Di performansa çêkirina weneyan de wenesazên Amedê û her wiha welatî jî ceribandinê kirin û rûyê dimêjiyê xwe de çêkirin. Îsal dest bi seriyekî hunera Kurdî a modern jî me dest pê kir kitêb jî me serdar-xistin û li vir ji ber ku galerî jî heye me dest pêşangeha jî kir hevalê me henê ku koordîne dikin Şener Özmene Gülhure ew dibin koordîneya wa de işte hunermendeke Kurd yani navlê kolînya de derket û wisa çêbû me pêretekî lî danî û xwest performansek zindî jî li vir çêkê waya min tevbûne ressam em pêre çê dikin wisa tiştek gelek xweşelê qet ez nikarim çêkim lê xweziyê min jî karî ba çêkim me tiştek xweş bû gelekî tiştek gelek cihêj bo min xwe jî gelek cihê bû ev akrîlîkê li ser tuwal li ser beza çadır akrîlîkê yani monotip akrîlîk tenê tek renk heye wisa erê rûyê insana rûyê mirov yani resma ez keyf xweş dibim dema ku ez resim dikim keyf xweş dibim ez hez dikim erê çê bikim Teknîka ku di weneyan de tê bikaranîn boyaya akrîle û yek renge. Pêşengeha hunermenda Herêma Kurdistanê wê du heyvan da Amedê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.